Pa dobri dan. Pa jeste momci. Siš dobroveče. Dobroveče, ja. Ja. A dan, veče, šta, sad u 4 mrak. Mislim, koja realno je tako, ali nešto su govorili da će prestati pomjerati vrijeme. Jel da? Od sljedeće godine. Ali nije, ja mi za 2 godine to. Tak ja sam mislio da je ove, ali nije. Pomjerili su. A što baš za 2 godine, to me zanima. Ne? Pa 2022. kontaš. Aha. Ima neke to je matematike. tačno 10 godina poslije 2012. Ona Pa je bila, to... kad je bio smak svijeta. Iskreno ja im rekao, kume, zbunjuje me to. Taman se navikne na jedno odmah drugo. Ali nije besmisleno, fakat u 4 sata mrak, ko da je 5:30. Su baš ono besmisleno. Evo naš momci. 4:15. Dobroveče, poštovani gledaoci, dobrodošli u 7. sezonu Helem Neise Radio Show. U mikrofon samo priča. Misliš? Pa čuje se, evo ti što u miksu sve. Ma ja sve čato u miksu, samo direkt u njega, to. Evo nas u našem, u istom smo studiju, u malo drugačijem ambijentu, u podcasterskom ambijentu, nismo više... Rearanžirali smo studio. Eto, ima, drugačija ti je sad postavka, nisi više regler majstor i multi-instrumentalista sa sjevera Bosne, sad si sa juga Hercegovine. Samo kariraš. Sad si zapadna Hercegovina. Jest, kanton 10. Odlično izgledaš. Hvala, brate, i ti isto. Da, Dug sad je odlično. Ja sam u Pulp Fictionu. John Travolta. John Travolta. Gledaš šta se dešava. Ja, gdje sam došao, gdje sam pošao. Eto teba na televiziji. Da, idemo, osim na YouTube-u, kome je mrsko gledat YouTube, može slobodno da prebaci na Face TV, na broj 9. Ja mislim da je većinom na broju 9, tako da, evo, domogli smo se i televizije, dokopali smo se konačno i TV, malih ekrana, šta reći, gospodine Gagara. Pa pokušali smo se uvaliti na javni servis na 1.300.000 plate, nisu bili jednostavno zainteresovani, nisu ni imali HD kamere. Samo 480 su nudili. Nam 480 maraka mjesečno, što nam je bilo malo, tako da smo prihvatili ponudu Face TV-a koja je bila više nego izdašna i evo nas sad ipak smo i dalje u svom studiju, a naravno svi ljubitelji televizije i ovih malih ekrana, veliki ekrana, ne, prije smo bili na mali, jer je Ra gledala na mobitelu, a sad može gledati na velikim ekranima. Tako da, eto, sve informacije imate, dakle Helem Neise Radio Show 7. sezona, trajaće nekih 16 epizoda, je li tako? Minimum. Što bi bilo do marta 2021. godine, a u aprilu premijerno počinje sezona Bruca, Braca, Bruda, Brada, uzvraćaj udarac, strpite se, jer u ovoj sezoni našeg podcasta neće biti Bruca, Braca, Bruda, Brada, onih kratkih animiranih tako crtića. Da ko gleda ovu emisiju zbog Bruca, nek odmah ugasi, zato što do aprila ništa od Brude, ništa od Bruca. Morat će upaliti porniće da im zamijeni Bruca. Pala na gledano za 900%, brate. Tako je, pa dobro, nema veze. Vidi, dobro je do gledanost pada. Ja. Bitno je da slušanost raste. Ne, slušanost raste. Nama je bitno da nas ljudi slušaju. Nismo nešto mi ni za gledanja. Ti do duše se sad Steso puno raje misli da se navuko na speed. Iako ih ja razumijem, evo nije se navuko na speed. Momak... A nemam nikakvu bolešću. Ništa. Momak je smršao 97 kila za 10 dana. Znači, to nije od speeda, sigurno. To je 9,7 kila, nije to speed. Ajo, kakav speed, ja vesije zdandaru. Uopšte, tako da ne sumljajte uopšte. Evo, možete naravno svi oni koji imaju malo više para, mada u ovom lockdownu i koroni je to skoro pa nemoguće, u pravu si Gagara, da se malo osvježimo. Možete da nam donirate lovu na Patreonu, dakle, mjesečna pretplata 5 eura, mjesečna pretplata od 10 eura i Raja koja baš ima para, mjesečna pretplata od 20 eura. S tim da mi ne preporučujemo pretplatu od 5 eura, što je malo para, vi možete odabrati 10, ovo 5 je, mislim, realno ne mogu ja kupiti cigare za te pare. Šta ja sam platio 5 eura, šta hoćeš? Ti isplatio čisto da probamo kako radi. Ajde, vidjet ćemo da li sam malo. Vidi, tih 5 eura, to ćeš svakako ti plaćat, neš ti moći prekinuti tu pretplatu. Razumiješ. Tako da, eto, ako hoćete nas podržite skromno 5, 10 ili 20 eura na Patreon profilu, Patreon/Helem Neise, pretplatite se, naravno, svi koji se pretplate imaju privilegiju da subotom slušaju naš podcast prije, dakle, nedelje,
da ga slušaju na Patreonu u formi audio snimka. Eto, to je ono što mi dajemo za te pare. Ili možda i video, vidjet ćemo. Možda vidjet ćemo ako Toske uspije to. Kako Toske odluči, prijatelj. Tako da... A naravno, ko neće da baca tek tako pare niz vodu, može otići na naš shop i kupiti naravno šta? Novu kolekciju dukserica, majica, imate i ove regeze koji su nas svi pitali, i papeta, i mapeta, i lagane zadave. Imate i ovu za koju nas niko nije pitao. Znači, niko ni spomenuo nije, ali odlično. A ne onog predstavljanja, ovo, filozof, ja, to smo sve zaboravili. Ne, veze, šta će nam? Pa evo, za one koji ne znaju, a puno je takvih ljudi, realno, pogotovo sad ovi što nas gledaju na televiziji, kratko predstavljanje. S moje ljevlje strane, DJ Toši domaćin, multi-instrumentalista, multi-toske ga zovemo u zadnje vrijeme, jer čovjek u isto vrijeme i trenira i ajde, brate, trči. Da stisnemo aplauz. I samo čeka da stisne aplauz. A s moje lijeve strane, naravno, jedna od najvećih sarajevskih legendi, Stihomir Klepić, i pjesnik, i filozof, a i pozorišni kritičar, kad pozorište, jel, kad u pozorištu ima nekih predstava, to je jako rijetko. I sa moje desne strane, veliki filantrop, šta si ti sad? Estradni menadžer i naravno reditelj sa praškom od diplome. Reditelj dobre volje. Čika Gagara. Što sam u suštini odlučio da počnem raditi kao estradni menadžer? Pa upravo zbog pandemije. Da pomogne muzičarima. Veliki humanista, ja bi dodao veliki humanista. Ja to radim stvarno volonterski, nekih 36% je taj moj kat od svirki, a svirki nema. Koliko? 36%. Smiješno. Pa šta je to, zaradiš 1.000 eura, mojih je 360 eura. Smiješno. I ja uzmem te pare i onda ja to odnesem u dobrotvorne svrhe. Dobro, hoćemo prijeći na našu prvu rubriku večeras, a to je Zečja usnica, naravno, koja je standardna naša rubrika, a nakon toga naš vrli gost Feđa Štukan. Tako, a ja dok to ne bude, ja ću zdrmati jednu mandarinu. Ajde, gul jabučicu. Bolan, vrati mi, snimaš li? Hajde. Ide. I još bil se malo mulču, ba povozbiljam posoba. Jebo to tjera makija, dovede mulča. Ništa nisam dobio. Nisi ti što nešto napredovo. Nema smo počeli. iPhone je tu, nek stoji, Dobro večer, poštovani gledalci. Kao što vidite, naša usnica u potpuno novom ruhu s novim telefonom iPhone XX Max Pro Luburić. Znači, nova sezona, novi tokovi, prilagođeni smo i novim tehnologijama i trudimo se da postanemo influenceri. Evo pravimo naš novi usnica clothing t-shirt, inače po nabavnoj cijeni 18 maraka, mi je prodajemo za 46 maraka plus PDV. Eto. I nema više politike, nema teške teme, svakako je četvorka pobjedila, već nam je dobro realno. Ja se predobro osjećam, ti dobar. Eto, ruže nam cvjetaju, sve smo probleme riješili, sunce nam opet sija, ima malo magle, ali to računamo da će nova Fortina vlada riješiti, tako da ne moramo se uopšte brinuti, on će to usavat, popet sa gore i usat maglu i da mi moramo opet disati. Ali mijenjamo paradigme, jel? Nema potrebe da komentarišemo politiku, zato ćemo komentarisati show biznis, TikTok, influencere i sve druge pametne ljude koji teškom mukom zarađuju za život, doprinose obrazovanju, unapređenju, promišljanju, ponašanju. Ali u kurcu. Ova je možda dobra. Ja i Tišo smo trenutno, dakle, kod Hadži Fejzovića, Jakija smo poveli, malo smo ga poslali na hlađenje, mulče tu, da ga malo zamijeni. Za dobre pare smo došli, iskreno isplatio se rad, trud, disciplina. Hajmo da krenemo s poslom, da naša publika ne ispašta, znači odmah idemo sa vijestima. Hajmo pogledat kako izgleda Nana Džejle Ramović. Ali nije to samo njena Nana, to je Nana i od njenih sestara. Pogledajte, molim vas, tu odličnu Nanu. Prava Nana,
baš dobra nana, a boga mi ni mami nije mane. Dakle, ruže cvetaju i kod porodice Ramović. Ajde, Bolan. Vrati mi, Bolan. Ama vidi. Dobro. Srbijanska pjevačica slash starleta Teodora Džehmerović skontala fintu kako da zaradi pare u ovim teškim vremenima pandemije koronavirusa. U čemu je for? Bila korona, ne bila korona, Raja slavi rođendane, ženi se, slavi se, veseli i tako dalje, pa je ova uzorna mlada dama odlučila da naplaćuje rođendanske čestitke, pozdrave i to po akcijskoj cijeni od 500 eura. Eto, ako hoćete da vam Teodora čestita rođendan, trk na njen profil i javite joj se u DM. A u DM-u imate da kupite šta god hoćete od... Pa nemoj reklamirat, Bolan. Ja DM, ja nisu dali pare, nisu platili pare. Pa što mi nisi rekao to? Kako ću ti reći, Bolan? Kako je glupo, maj tišu, jebi. Dalje. Bosansko-hercegovačka influencerka Emina Jahić sa svojih 175.000 Insta pratilaca na lokalnim izborima 2020. uspjela osvojiti samo 88 glasova kao kandidatkinja za općinsko vijeće ispred Demokratske fronte. Joj, kako pročitao ovu vijest, Tišo, opet sam se nešto politike zaželio, vuče me da se vrati. A to mi je strast, Bolan, strast mi je to. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić angažovao influencerku da drži nastavu djecu u osnovnoj školi. Vidio opet politika, pa ti ove vijesti stavljao oba. Pa što Vučić na TikToku? Baka Prase izazvao pometnju u Vogošći. Doveo ga đala da mu pokaže sve ljepote ovog sarajevskog predgrađa. Maloljetnice su poludile za prasetom, ali vrlo dobro znamo kakva je demografska struktura opštine Vogošća, tako da nisu baš mogli predugo uživati u prasetini. Sljedeća vijest. Šta nema? I to je to, Tišo, jel? Pa... Kako ba nema više 3 vijesti pročito oba? Dragi gledalci, to su bile vijesti za Zečje usnice. Vidimo se sljedeće nedelje u isto vrijeme. Ostajte dobro, ljubi vas brat i nađite neđe na googlajte, ima ova usnica clothing da se kupi za male pare, a puno se dobija. Eto, pozdrav. Ajde režija više, jebote s dosadnom frajer. Evo. Zasibno. Vrijeme je da vam predstavimo našeg večerašnjeg gosta. Gosta prve naše emisije, prvog našeg gosta, čovjek koji će nam opaliti seftu u novom studiju. A ja bih volio da to uvedem s pričom kako sam se zapravo upoznao sa našim večerašnjim gostom. U stvari, kad je krenula pandemija u martu mjesecu, taj je bio mart mjesec, bili smo zaključani u kuće i naravno šta drugo čovjek radi u takvim situacijama nego gledat filmove, pisat, sjedit i čitat. I budući da sam preko interneta i putem medija čuo da je taj gospodin objavio svoju autobiografsku knjigu, naravno to me zaintrigiralo i htio sam da je pročitam i našao sam gdje trebam da je naručim, preko interneta naručio sam i u roku od neka 2-3 sata vremena slijeće žirokopter na moju zgradu, zove me čovjek na telefon, ja se javim, halo, jeste naručili knjigu? Jesam. Gdje se nalaze? Kao me na krov, sletio sam sa žirokopterom. A ja ti kažem, treba ti pista, ti men govore šta će mi pista na krov. Pa nisam očekivao, to realno nisam mogao očekivati. I tu knjigu koja se zove Blank, koju možete vidjeti na našem stolu, mi je donio lično njen autor Feđa Štukan, glumac i pilot, jel, što se može zaključiti iz ovog uvoda. Pa gdje si, Feđa, kralj? Zdravo. Samo mi reci, molim te, je li dobar uvod bio? Dobar je, dobar. Viđao sam uvoda i uvoda. Ali ovaj što je, stvarno. Ovaj je fenomenalno. Fenomen, šta ima? jebeno nalan. Dobar. Dobar, zdrav. Dobar ti. Pa strašan. Dobro, zdravo se. Dobro, super. Kako korona se prebolovala. Jesli Jesam, pa što ću. Pa ne možeš od toga pobjeći, ne vjerujem.
da se može gdje sakriti. Bogam smo i mi predeverali. Ja možda dobro, ja sam super prošao, imao 2 dana temperaturu i to je to. I šta ne može, konjina sam ja, nisam ja nišao na test. Pa nije da lako slomiti takvog čovjeka. Znači, ti si nezvanično pozitivan. Ja sam bio nezvanično pozitivan. Pa ima ta podjela, kategorizacija covidaša, tako smo je mi nazvali. Imaju nezvanično pozitivni, imaju zvanično negativni i imaju, kako se zvanično pozitivni. Ja sam zvanično pozitivan, Stih je nezvanično negativan. A Toši je... Ja sam zvanično negativan. Ti si zvanično negativan. Ali sam nezvanično pozitivan. Ja, tako. A ajde je sve. Znači ono buhvata sve koncepte. Šta se radi u životu? Oni ćete leti, vamo leti tamo. Znači letaš, ko što si meni doletio na zgradu. To je to, mislim, ne radim sad ništa. Malo sam spremao ovu knjigu na engleskom, radio te neke prevode, onda iščavao tekst, standardno. To sve ide jako sporo, pa onda uvezano je 10-ak ljudi, pa šalješ ovome, pa ti vrati, pa ovome. Znači sad se može pročitati na engleskom. Jest, na engleskom je gotova knjiga, ima je u Bajbuku kupiti još na par ovih, u Majbuku, Bajbuku, u Hajbuku, Connectumu i bit će na knjiga.ba internet. Eto, for people in foreign countries you can buy Feđa's book blank and you can read it on English language. Very good. Thank you. Thank you. Jel skupa knjiga? Ta na engleskom? 30 maraka. 30 krmi. Pa dobro, na bosanskom? 20. Pa to pa dobro, cener je tu zarabka. Mala razlika. To je ko onaj za žičaru. 6 za... Ne, kaže, 20 maraka košta karta za žičaru, ali ako daš ličnu da si iz Bosne, onda je 6. Subvencija. Ja. Kod tebe ne trebaju lične, može hrvatski pasoš, putovnica. Znači daš putovnicu i ti si riješio sve. Ima i cipsov prijavu i kopiju ovjerenu ličnu. I naravno papiro nekažnjavanje, to je nešto što ne možemo izbjeći realno. Reci mi, da započnemo, pošto nam je aktuelna tema, su izbori ovi koji su prošli, lokalni, 2020. godina puna ludila. Dobili smo nekakvu novu vlast, kad je u pitanju Sarajevo, hajmo reći, još par nekih opština, 42 opštine u Federaciji i 3 u Republici Srpskoj. Kako komentarišeš? Jesi navio za nekog super. Za želju. Pa navio sam, nisam ja u fudbal nikad nisam navio ni za ko. Nisam nikad u životu utakmicu pogledao od početka do kraja. Ni jednu u životu. Ni saobraćajca ni izgledao. Ni saobraćajca Pofalčkog. Nisam ja veze. Tu s full. Ne znam da postoji. Pa jest, malo je, navio sam za ljevicu, normalno sam ljevičar. Dobro, sad je li ljevica to zvanično ili je neki lijevi centar, šta ja znam, ali uglavnom neka nada je došla, znaš. Bila je jedno vrijeme dok opet ovi nisu skinuli ova dvojica glupana tu vladu koja je bila na najgoriji mogući način. Ali evo, sad ima opet nešto, znaš, mislio sam da nema teorije i još da kažem da sam gotovo 100% siguran da možemo koroni da se zahvalimo na rezultatima. Jer njihovo najveće biračko tijelo, govorimo o SDA, zapravo je ta stara populacija. I one nisu smjeli izaći zbog korone na izbor. Druga stvar, Novalić ne bi kupio respirator, ne bi se izofirao tako da nije bilo korone. I znaš, ne bi ni Sebija bila toliko ofirna sa svojim stavovima i vođenjem klinike, da nije bilo korone opet, tako da mi za ove izbore možemo se zahvalimo onom Kinezu što je žglambno onog šišmiša. Mada zajebajem se naravno, ali izgubio sam 2 dobra druga od korone, mislim, šalim se naravno ovo za šišmiša i Kineza. Ali jest, siguran sam da je korona kriva za sve. Mislim... Dobro, onaj klinički centar, gore, ne možeš gore u bolestan ući. Gore moraš, znači, samo zdravije prijemaju. Ideš, top fit. Kaže, ležiš kući, skontaš, nešto sam zdrav danas, šta mi je, nisam što... I odiješ gore i prijaviš se da si zdrav, odmah te doktori pregledaju, kaže, dobar si, vidimo se i to je to. Gore bolestan čovjek, nažalost, ne može ući. Pa ja cijenim da će biti sad ogroman pritisak nove opozicije
na novu vlast. Na sljedećim izborima neće biti korone, izaće svi ovi koji sad nisu izašli. Ako ne naprave ono što su rekli da će napraviti, ja sumnjam. Jer, znaš, sad teško je pomisliti, te stvari ne idu tako da je došlo do nekog masovnog opamećivanja naroda. Potpuno sam siguran da, evo sad, kad bi sad uveli najbolji školski sistem u naše obrazovanje, recimo da odemo u Finsku i kažemo daj mi taj sistem da ga prepišem, da ga prevedem i da ga apliciram, za 16 godina bi tek imao prve rezultate. Znači, a ne da smo sada u minusu što se obrazovanja tiče, nego smo otišli u srednji vijek. Tako da opamećivanje naroda kao opcija ispada potpuno iz ove priče. I onda sam tražio zbog čega se ovo desilo, jedino što sam našao je korona. I korona na prvom mjestu i još par stvari. Pa vidi, ništa onda... To što je Dino uzeo od SDA neki dio biračkog tijela, vrlo mudro i pametno. Pa ja mislim da treba proizvesti novi, da jedini način da pobjede na sljedećim izborima je da puste virus u toj izbornoj godini. Kad je 2024. Ako budu skidali ove sadašnje. Pa dobro, to su opšti izbor, to je druga priča. To će isto biti vrlo zanimljivo. A i to će brzo, Pa evo, i ti si bio aktivista, hajmo reći, organizovao si neke proteste, na primjer, JMBG protesti. Ne, nisam ih ja organizovao, ja sam bio tu jedan od vojnika. Čak nije ni moja ideja bila, ali je bila jedina koju smo imali. Zapravo smo ideju dobili u trenutku kad smo se našli tu. Nismo mi znali šta ćemo uraditi. Ma vi ste bukva okupili se par auta, hoćemo li, hajmo, šta god da bude. Mi smo u principu mislili da smo mi završili sa slobodom i životom i svim. Jer nismo znali kako će se ponašati policija, sudstvo, tužilaštvo, nismo imali pojma. Mi smo izašli tu i stali i rekli ono šta bude, nek bude, hajmo to uraditi. I tako smo i uradili. Mi smo mislili da će samo za 5 minuta doći specijalci, ruke na leđa i vozdra, da će biti neko ispitivanje, maltretiranje, par mjeseci. Znači ništa mi nismo znali tad. Sreća naša, pa nisu znali ni oni. Jer u Blanku se opisuje to fino, kako su oni prebacivali odgovornost koju nisu ni znali da imaju. Zapravo niko nije znao tu čija je odgovornost, to čime se mi bavimo. To je nešto novo bilo za sve. I svađa njihova tu je, znaš, do tvoje stepenice drži, mi smo zaduženi, nije, vi ste do one stepenice, uglavnom posvađali se 3-4 odsjeka policije, do koje stepenice, ko, znaš, odgovoran, i ti tu vidiš da niko tu nema pojma ni o čemu. I onda kad je bilo sljedeće, kad su palili ove zgrade, ja s tim nisam imao nikakve veze, mada su mene zvali iz ambasada da vidi imam li ja šta. Ja nisam imao ništa s tim, u to vrijeme sam Ma ja ostala etiketa. Maja, rekao imam alibi, radim vamo nešto, ali rekao drago mi je da ove zgrade gore na neki način. Stvarno, te simbolika tog raščlanjivanja društva na vjere i nacije ne da mi je odvratna, nego i kad takav simbol neki se ruši, gori, mi je stvarno divno gledati takav destruktivan moment. A jel misliš da se može protestima nešto promijeniti? Ili su ipak izbori tu? Pa taj je protest uspio. Taj protest je uspio. Mi ono što smo došli da uradimo smo uradili. Među vremenu, niko o tome ne priča danas. Mi želimo da se o tome priča. Nismo zbog toga izlazili na te proteste. Mi smo pravili to zbog neke Slaveni, ni zbog čega, nego smo pokušali spasiti 2 djece koje nismo uspjeli spasiti. Ali smo spasili 1000 druge djece koje nismo pokušavali spasiti. Pa upravo zbog toga je taj protest bio značajan. I to smo uradili, to je bilo super, ali onda smo mi, ne ja lično, ali ljudi oko mene, počeli namaštavati razne nove uslove. Hajmo mi njima postaviti uslov. Čim ti postavljaš nekakve uslove, od tog posla nema ništa. Jer ako ti nemaš nikakvu zaleđinu kojom to možeš garantovati, čime onda ti postavljaš uslov? Neozbiljno je. I sjećam se naših neozbiljnih, onako, kako da kažem, vrlo naivnih izjava u javnosti kad mi govorimo, mi samo želimo da oni rade svoj posao za koji su plaćeni. Oni su sve vrijeme radili svoj posao s tim što je njihov posao već odavno samo kriminal. Ali oni su radili taj posao. Oni su radili svoj posao. I vrhunski su ga radili.
ali ne može dokle može. Mislim, ne znam šta će se dalje dešavati, ako oni opet dođu na vlast, mašinerija, mislim, ta koruptivna samo nastavlja dalje, neće se ništa pogledati. Mislim, oni su, znaš, to je kriminalna grupa jedna koja sebe od Milošte zove političkom organizacijom, međutim, po svim standardima oni su kriminalna organizacija. Koja bi u nekoj zemlji da tužilaštvo i sve ostalo sa zdravstvom i školstvom i sudstvom nije toliko korumpirano, ti ljudi bi davno bili na dugogodišnjim robijama. Vidi, mi smo realno po vokaciji, ko ljudi, smo veliki pacifiste i iz onog što poznajemo od tebi, znamo da si pacifista veliki. I mi smo odlučili da napravimo jedan tutorial video koji se zapravo zove kako ne biti fašista. Dakle, how to not to be a fascist. Tako je. I Toske je glavni akter tog našeg tutorial serijala koji će ići naredne 4 epizode, gdje zapravo mi objašnjavamo Raj šta bi on trebali da urade. Klasičan jedan sarajevski sindrom, znaš šta bi ti treba uraditi. Hajde. Da pogledam. Jel može? Da pogledam. Hoćemo početi. Hello guys, I'm Toshi Domaćin and welcome to my first tutorial ever. Before we start, please like, share, subscribe and click on the little bell to get notified about my new videos. Today I'm gonna talk how to not to be a fascist. Čuj, how to not to be a fascist. Na šta ti treba urat? Let's start with a simple question. What is fascism and who is actually a fascist? According to Wikipedia, fascism is Fascism is a form of far-right authoritarian ultranationalism characterized by dictatorial power, forcible suppression of opposition, and strong regimentation of society of the economy, which came to prominence in early 20th century Europe. And fascist is a person who endorses that kind of ideology. Kako ću to reći? Ovo nije dobra rečenica. According to many notable researchers and scientists, there are many important rules you need to follow to not to be a fascist. Mogu ja reći to not to be, but we will talk about only the important rules. So, let's start with the first rule. First of all, don't be a fascist. Is that clear? Rule number 2, don't have prejudice. Don't have prejudice towards people with different nationality, religion, color, tattoos, and it's really not important if you are from Ustiprača. Rule number 3, don't trust politicians. They are all liars. Everything they say is a lie. Every single politician is a liar. Except one, but he's a bit sick. Only mission of those politicians are to divide and to kako se kaže, zavadi pa vladaj. Kako divide and conquer. If you are a city major, please don't fight anti-fascism. Fight fascism. Rule number 5. Listen to XU rock, wearing a jeans jacket and smoking a cigar. You should listen, for example, to EKV, Party Breakers, Forbidden Smoking, but only the pre-war songs, Azra, Red Apple, and so on and so on. And finally, guys, spread love. Be tolerant. Be a good guy. And of course, subscribe to Helen Mesa. Like, share, subscribe, everything. Hit the little bell to get notified. Don't miss any video, and see you in my next tutorial. Tutorial! Na šta ti treba urat? Šta kažeš? Ma ekstra. Ne, inače, vi ekipica, stvarno moram javno to da kažem da ste fantazija.
Hvala ti puno. Ništa, I mean it. Mada možemo malo bolje. Puno bolje. Ne znam, nije neki šarlatanski posao što radite, nije jeftina neka priča. Razumiješ? I onaj braca, bruda i ono sve. I htio sam vas predložiti nešto, možda sam bolje da smo to nasamo bez televizije. Nema veze, ali evo, kontam da vam je vrijeme za dugometražni braca, bruda film. Pravimo. Ne pravimo film, ali pravimo sezonu od 10 epizoda koje će trajati po 18 minuta. Okay. Malo će biti duže, a realno imamo mi i tu ambiciju. Imamo i tu ambiciju, ali to je malo skuplja za jebancija. Da. I ovaj spot zadnji, mislim inače, i u mom autu ste na roštilju stalno ide. Ja i čerka. Pališ nas. I supruga. Ne, majke. Prvo sjećam se kad sam od tebe kupio CD na Akademiji, ovako nešto 5-6 maraka. 5 maraka. Jest. I ja sam ga stavio u auto i konta, ajde nekaki tamo, razumiješ, nisam ga puštao. Kad katastrofa. Posle pola godine stavim CD i više ga nisam ni izvadio, još je tamo, tu ima 3-4 godine. To je Go Gostima, prvi album. Yes. Prvi album, genijalno. Dobro, treba ga znati izvati. Ma ja malo je komplikovan. Helem Nation. Znao sam. Emisija, piči. Ide emisija, malo nas je Feđa nahvalio, malo smo skrenuli u digresiju, ali koncept naše emisije jest digresija, tako da možemo pričati na koju god temu. Samo reci Helem Nation i tako se vratimo. Evo ono što mi je bilo meni interesantno u tvojoj knjizi je da si zapravo glavni ove aktere rata, sad moramo malo o ratu pričati, moramo se vratiti 25-30 godina unazad po uzoru naše političare. Pa ja, pošto to niko ne radi, niko realno ne priča o ratu. Lako kad priča. Minđa, može minđa, a i tako gnječi malo, da. Jes, prekutić. Nekako, glavni aktere rata, odnosno koji su zapravo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne nazivaš ih tako, već ih nazivaš po njihovom vjerskom opredjeljenju. Pa vidi, to je svakako nerazdvojivo postalo, jel' tako? Isto je rekao ti musliman ili Bošnjak, jel' tako? Na iste ljude misliš, Srbin ili pravoslavac, isto katolik. I vrlo je bitno bilo u ratu jesi li šta si. Znaš, vrlo je postalo vjerski, vrlo brzo je rat postao vjerski rat. Krenuo je kao neka agresija, ali opet agresija iz vjerske mržnje. Ja drugčije ne mogu da okarakterišem. Znači, to je tako moj doživljaj. Ja ovdje sve što ja pričam i u ovoj knjizi i inače u životu, naravno i svi drugi što pričaju je samo njihov doživljaj i njihova percepcija. Uopšte ne moraš biti objektivan. Da, ne moraš biti. Koga boli briga, mislim, realno. Mišljenje, samo mišljenje, šta je to u stvari, kakav je to proces moždani, hemijski, znaš, svejedno je, ne moraš mi glavu otvikati zbog toga što ja nešto drugčije mislim od tebe. Apsolutno. Ili, razumiješ, svi imamo mišljenje, to je što kažu mišljenje ko guzica, svakoga ima, pa ovo je moja guzica, razumiješ, pa nije bitno, i moje mišljenje se mijenja iz dana u dan, saznaš nešto novo, promijeniš mišljenje i tako dalje. Ali isto, malo pre što ste govorili za predrasude, i o tome bi mogli pričati, jer niko nije lišen predrasuda. Ispričaš jednu priču, za moju, ličnu, ali hoćemo se vratiti na ovo što smo pričali. Znači, znači, religija i nacija, kad ti samo nazoveš vjerski narode, kako se odmah otvori nešto je vrlo jasnije. Znaš, jasnija je slika onoga što se desilo ovdje i zbog čega se ljudi ovdje mrze. Ja mislim, ova knjiga je vrlo tanka. Vrlo je tanka. Nije dobra. Znaš, u tom smislu, nego ne puno strana. 10, tako nešto. Tako nešto, ali je rečeno, znaš, prilično puno, jer nisam mogao skraćenije to reći. Ja sam zapravo najkraće crtice uzeo iz života. Nisam ni oko čega raspričavao ništa. Ništa nije raspričano. Sve najkraće, kao kad bi pisao biografiju za neki film. Da predam kao casting. Najkraće crte. Jer ja mislim da je istina uvijek kratka i jednostavna. Uvijek. A da je laž malo
vidi, komplikovanija, jer ti moraš ovo tačno, da uradiš. Tačno. Evo, recimo, dvojica se pobiju u školi, kažeš što si ga udario, zato što mi je psovao mater. Vrlo jednostavno, jedna rečenica, kraj, tačka i to je to. To je istina. Ako nećeš da prihvatiš tu istinu, ako hoćeš da je malo zašušuriš, da mumuljiš, ti moraš da koristiš mozak. Jedan vrlo kognitivan proces, težak, laž. Moraš da je smišljaš laž. Onda moraš da je zapamtiš, da je ponavljaš. Onda moraš napraviti još ljudi, dovući još ljudi koji su spremni da tu laž podržavaju. Onda moraš sjest milion ljudi da napišu knjige sa mnogo detalja, jer ljudi misle da detaljišući ti zapravo daješ na istinitosti, a zapravo samo je strovaljuješ. Znaš, a kad izdetaljišeš puno, u psihologiji to može, se piše o tome, znaš, kad čovjek laže, on kiti priču detaljima, ali džabe, vidi se, ne možeš, od laži ne možeš napraviti istinu nikako, ni na koji način. Sve da organizuješ sve to, istina će uvijek biti istina. Ali od istine možeš laži, ja. I zato su sve te knjige onako debele. Jesi završio, izvin, moram te pitati još nešto za rat. Bio su u armiji i onda u jednom trenutku si skonto da hoćeš da to sve izbjegneš tako što si glumio da si šizofrenčan. Pa možeš nam to ispričati kako je došlo do toga da budeš u armiji pa da onda više nekako ne želiš da budeš? Ja sam imao 18 godina, tačno u januaru mi je rođendan, rat je počeo u aprilu. Znači punih 18, spreman sam znači za dejstvovanje. To su te godine kad bi svakako otišao u armiju da nije rat bio. Ali krenulo je neko pucačina, barikade, ja sam bio ovdje 3 dana, ne znam stvar koliko je trajalo u parlamentu, u zgradu parlamenta, snajperi, ovo ono, počelo je krenulo je meni nekakav, što kažem, vrlo primitivni osjećaj, taj patriotizam, kojeg sam kasnije potpuno prevazišao. Prema Bosni ili prema Jugi? Prema Jugi. Tad, jer ja sebe danas nazivam Jugoslovenom isto iz razloga što sam rođen u toj zemlji. Prvo, rođen sam u Jugoslaviji, nema te zemlje više, ali tamo sam rođen, to mi je domovina, tamo sam se naučio svim vrijednostima, znaš, da ljude volim sve bez obzira, bla, bla. Sad se zove region. I tako, i onda sad, znaš, dok se armija nije okrenula protiv, dok nije sve ono okrenulo, imao sam taj neki patriotizam, onda Bosna, ovo ono, ide to, onda je krenulo, znaš, kasnije kad je to vidljivo postalo religijsko, onda sam rekao, ne mogu ja, jer jednostavno ja ne mogu ateista se borim za Boga jer ne vjerujem u njega, razumiješ, i ne mogu da dam život za nešto u što ne vjerujem, to nema smisla nikako. Tako da sam se izmakao, otišao u Ludaru, tamo sam rekao, ja ću sve pobiti, znaš, čujem glasove, i onda su oni mene izrokali nekim koktelima, nekim tad što je bilo u bolnici. To vjerovatno nije terapija koja bi se davala inače za takve slučajeve, ali tad sve što je bilo dajemo u skladištu što ima i to smo svi dobijali gore. A to kad te zveknu s tim, ti si luđak. Mislim, nisi ti gore, luđak je živi mrtvac, brain dead, potpuni, ti nemaš pojma ni o čemu. I ja se nisam više razdvajao od drugih po izgledu, ni po ponašanju. I onda je sve isto, onda je lako, razumiješ, ne glumiš ti ništa, ti si takav kakav su i ostali, nemaš ti više tu glume nikakve. Ali gluma, ta mi je kasnije pomogla da upišem glumu zapravo. Da. I to je bila... Kakvo ludilo, Garce, ja. Kakvo nardeš. Kakvo ludilo, jes. Ja, fakat ludilo. Ja. Tako da, a lud je život, slušaj šta se dešava kasnije, evo sad, svirali smo sa Bruce Dickinsonom u ratu. Njegov basista, Chris Dale, mi je urednik na engleskoj knjizi. Na engleskoj verziji knjige. Znači, mi smo ostali u nekoj komunikaciji od rata, od jedne noći kad smo se družili. Koja je njihov, gledali ste film Scream for Me Sarajevo? Stream for Me Sarajevo. Naježim se ali odmah. Film je... Film ću ga. Ja nisam jači film u životu. Vrhova.
ili ne znam da li sam ono presubjektivan. Nije. Ali i vidim visoke ocene na MDB-ima. Meni je pravo emotivan bio, čak sam malo zaplakao, iskreno. Ja sam grco više. Svaka čast, top. I sad Alex Bubnjar je, potom čovjek sam rekao, ako budem imao sina, zvaće se Alex po njemu. Alex je došao u Sarajevo sa svojom ženom Kubankom da živi u Sarajevu sad. Ostaje ovdje da živi, prenio komplet sve iz Los Angelesa došao ovdje da živi. Šta mu je? Dobre glave? A nije dobre glave. Izgleda ga je malo. Ne, onaj... Znaš, sad je tamo Trump, znaš, nikome se ne živi normalno u takvim uslovima. Fašizam, ma idu ljudi, rasizam, normalno. Definitivno. I on čuo četvorka pobjedu. Zvao pitao, će li to Forto biti opet premijer? Eto me za 10 minuta. Eto me odba, jes. Oprosti, Malin. Ne, to sam htio reći, eto kakva budalaština. A malo prije sam se, da ne zaboravim, kad smo pričali o JMBG, o tim stvarima, ja sam rekao o izborima, da je Blank napravio stvar, a sad ću reći kako, mrzim ljude koji se kofrče. Pravo mrzim tu vrstu ljudi. Tu je Trump, tu su Radončić, ono. Znači, to mi je najgori, ono, vrsta ljudi. Blank je preveden na engleski i otišao je vani. I sad šta se dešava, ja sam pitao sada ljude koje su zaslužni za to, da li smijem ja početi da se kofrčim, rekao mrzim ljude koji se kofrče, ali ovim ću da se kofrčim gdje god stignem. Znači, Blank je sada obavezno, od januara, obavezno gradivo na jednom prestižnom londonskom univerzitetu. Na predmetu istorija, kao primarno, kako se to kaže? Štivo. Ne, primarni izvor istorijski. Kao relevantni izvor. Relevantni, ali imaš primarni i sekundarni. Da. Sekundarni su ljudi. Recimo sad, pošto sam se ja iznenadio, ja sam knjigu ovu negdje i napisao, ovo je istorijski udžbenik zapravo. To sam lupio onako paušalno. Ali je ispalo da je jest i to na ozbiljnom univerzitetu u Londonu. I sad gdje će se on dalje širiti, ne znam. To je maestra. Ali vidi sad ovo, što se dešava. Ljudi sada, regularni studenti koji su platili školovanje, uče istoriju BiH i balkanskih konflikata iz knjige Blank. Što je meni ne ono, znaš da ti kažem, svakakvih sam čuo pohvala za knjigu, ali ovo je takav beton da... To je potvrda, to je ozbiljna potvrda. Znači, nema više sumnje. Sve je okej, ali znaš, možda je neko subjektivan, pa ili je subjektivan jer je preživio ovo sve, pa tako to emotivno proživljava, ali ovo je već sad nivo level up. I da će ljudi koji misle, ovi političari koji već 30 godina nas jebu, da izvineš, koji misle da im je ova religijsko-patriotska pljačka pošla za rukom i da to niko neće skotati, da će se to zašuškat negdje. Znaš, da to će znat ovi ovdje neki, ali vani tamo visoka politika, vani ljudi vani neće imat pojma, nikoga nije briga što se dešava ovdje. To je završeno. Znači, to je Blank zabetonirao. Znači sad u njihovoj istoriji, u istoriji svijeta, u istoriji balkanskih ratova i Balkana, njihova imena će pisati na najgorijim stranicama istorije. I ne piše. Tako je. Što ideš sad? Ide break. Bravo, brate. Čestitam, fakat to, mislim, to je ozbiljna potvrda. Ali vidi, nisam rekao, napisao. Nisam rekao na kojem univerzitetu i neću to da govorim. Vjerovatno će biti objavljeno. Na Travničkom univerzitetu. U Londonu. Ispostava u Londonu. Dobiješ 2 diplome. Da će to... Da, to je to. Ali neću da kažem na kojem, još nije zvančno, pa da me oni ne ruže, da sam se počeo kofrčiti prije vremena. Rekao su od januara slobodno se kofrči na sva zvona. Ali kontam ni tad možda nije pametno da ne bi ovi se, znaš, digli, počeli slati nekakve dopise nepismene tim fakultetima, znaš, i isprovaljivali BiH i dalje. Sad kad sjedne, pa onda lačno. Da verujem, znači on kad sjedne, mi ćemo, odlično, super.
moramo otvoriti jednu temu koja je... A samo i ovo da ne zaboravim po otvoriti temu. Na Mostarskom univerzitetu, na psihologiji i sociologiji, ovo je već obavezno štivo. To sam htio da kažem, da ne zaboravim naš univerzitet, a da se hvalim ovim. Ušao si nam u obrazovanje, fele. A vrlo je moguće na tom londonskom da će ući na filozofiju, književnost, sociologiju i psihologiju. Još osim istorije. Još se ne zna, ali to će da ne ispada da se Kofićin prije vremena. Ne veze, Kofić se, pa hajde, može. Hajde otvorimo ovu temu, Helenis. Hajde otvorimo temu. Ova je najteža. Nisam je uspio potrefiti. Ali tema je droga. To je generalno... Tu sam ekspert, ali na svjetskom nivou, sigurno. Pa zato i hoćemo da pričam. Aha. Ti si bio ovisnik o najtežoj drogi među drogama. Ne znam je li ima nadimak majka svih droga, ja se nadam da nema. To majka ispred nje. To je najbolje nešto na planeti, ali to ubija i to ne valja. Tako da pa vidi, ne može toliko dobro, nešto što je toliko dobro ne može biti dobro. Ne moraš negdje to iskihat, ne može. Nelogično. Kako je taj period života izgledao? Masu toga ja nisam, vrlo slične priče koje su se ponavljale, recimo u tim nekim dilerskim pričama, ima milijun stvari. Jesi radio? Jesam, pa moraš, što nema druge. To je jednostavno... Znači ide jedno s drugim obavezno. Pa nemaš način drugi da više možeš krasti. Valjaš, trošiš. Možeš da kradeš, ali, to ne možeš raditi dokle hoćeš. Ali ovo ti je sigurica. Mada ja nisam radio žuto, nego šećer čisti. Tako da nisam... Šta su udarao žuto šećerom? Ja, ali uglavnom sam prodavao čisti šećer. Za ogromnu... Ozbiljan šaltoraju punim. Pa ne, iskinuo se prije 18 godina, tako skroz. Kako je došlo do toga da skontaš, jebim matir, neću više? Taj sam dio nekako pokušao da... Znaš, ima taj dio jedan koji je čitav onako, ne govorim o onim žoharima pričam i one neke stvari o skidanju i kako heroin zapravo uzima tijelo i na kraju postaje žohar nekakav koji te škaklja po tijelu. Teško je bilo opisati sav taj period kroz neki ovozemaljski jezik, jer jednostavno to nije ovozemaljsko osjećanje, ni ne samo osjećanje, to jednostavno ne pripada ovom svijetu, to je nešto potpuno drugčije. I onda mi je druga dimenzija o kojoj ti ne možeš iz ove dimenzije govoriti uopšte, jer niko ne može shvatiti. Potpuno je druga priča, drugi život, paralelni je svijet. To što se dešava tamo nema nikakve veze s onim što se dešava na ovoj planeti, u civilizaciji. I onda pričati o tome na način, ovim jezikom, teško je i onim jezikom. Zato sam pokušao, ne znam jer sam uspio, da li ona sva priča o tome kako se u tebi rađa demon koji te preuzima i mozak ti uzima, borba s tim svim stvarima unutrašnja je epska, to je strašno, jer oko tebe ne postoji više svijet. Nešto što uđe u tebe i kaže ovo je sad moje tijelo, više nije tvoje. To je jednostavno borba sa stvarima koji na ovom planeti ne postoje uopšte. Ovdje sad na ovom planeti u ovoj civilizaciji nema toga. Ne možeš to naći, ne možeš vidjeti. A da mi reci onaj moment kad si odlučio da tim... Nije to moment. Da baš sam ti opitati, je li to moment ili to period? Ti znaš da si u govnima, ti znaš da si na lošem putu. Ti znaš da to ne može trajati dugo. Ti znaš da ideš prema najgoroj stvari. Život u provaliju, direktno. Direktno. I već si ti debelo u provaliji. Ali ideš u smrt. To je neminovno. Ne možeš to preživjeti. Kad tad, sad ili za koji dan, ili isti dan, ili za pola godine, ali znaš, sigurno ideš tamo. Nema više ničega. A znaš da tamo nema ničega, jer si prije toga imao nekoliko overdoza, pa znaš da tamo s one strane ne postoji život, nego ne postoji ništa.
jasno ti je da ideš, da gubiš sve, razumiješ. A ostavljaš familiju, ostavljaš sve ljude tu koji, tebi će biti svejedno, mrtav čovjek ne zna da je mrtav, on je, nema svijest o tome, ali svi oni koji te vole, kojima još uvijek značiš, iako su te i oni već oplakali. Njih ćeš skrhat. Već si iskrho. A već si im napravio probleme. Možda bi ih čak i oslobodio svega toga. Možda bi njima olakšao. Znaš, što je na kraju dana vrlo sebično. Ja kukavički malo. A vidi, ali nije tu da igraš ti na sebičluk. Nije to egocentričnost. Nije, jednostavno tvoj um je promijenjen. Znaš, ti više ne shvataš stvari ovozemaljske kao običan čovjek. Ti nisi običan čovjek. Tvoja stvarnost je izvrnuta. Ti ne vidiš problem u tome. Ti misliš da je to nešto najdivnije. Ja sam stvarno najprijateljskije davao to i govorio ljudima, uzmite ovo je genijalno. Toliko dobro da nećeš se pokajati. I razumiješ, iz najbolje ljudske namjere. Jer nisam imao pojma u šta sam ušao. Ti kasnije shvataš gdje si i šta ti to radi. Znači, ali sad je potpuni straight edge, ne piješ, ne pušiš cigare, vutru. Ovo, sad što sam Red Bulla popio i to ne pijem. Znači... Zdrav život. Baš. Alkohol, cigare. Ništa. Ne postoji asketski život potpuni. Živio sam i onaj... priča, iskreno. Kako si uspio opstati onda nakon toga da se ne vratiš? Vidi ovo, slušaj sad ovu priču. I meni je zanimljiva samo. Ja sam ti malo pre rekao, ja ne pijem jer kad bi popio kap alkohola, čašu pive, do ujutru ne bi imao ni porodicu, ni ništa što imam sad. Sve bi to uništio do ujutru. Možda. A ja ne pušim 6 godina, skoro pola 6 godina. Cigare sam bacio s nevjerovatnom lakoćom, pušio sam 5-6 kutija dnevno, dok sam pio. Kad ustanem, ide jedna na drugu, dok ne zaspem, ide alkohol, cigare. Kad sam prestao pit alkohol, nastavio sam pušiti do neke 3 kutije, ali non stop sam pušio, bio sam baš strastveni pušač. I onda sam sam sebi zgađivao cigare. Tipa, putovao sam puno avionom i onda čitav let da mi zapao cigaru. Znaš, osjećao sam se ko debil, čemu to, jer ta cigara ti ništa ne uradi. Kad te heroin lupi, znaš da te nešto zveknuo, ali cigara ti ništa, razumiješ? I čemu onda taj čitav proces, to neko iščekiva? I onda odem tamo onu kutiju staklenu, znaš, pored koje svi... horor, ja. Tamo je horor, prvo naš jezik je zvanični jezik tamo u toj kutiji, i oni koji prolaze, znaš, gledaju one isto u zoološkom vrtu žirafu, mama vidi onih tamo, unutra dim, smrdiš sav. I tu sam počeo da gadim sebi sam cigaru, onda sam kupio električnu cigaru, prestao bacio nju, za 2 mjeseca sam samo prestao i to. Uzme i prestao sam s tim. Vrlo jednostavno sam prestao. Sad, zanimljivo što sam htio ispričati je, u par predstava, tipa duvam joint Mirna Bosna, i uvučem do peta kako se puši joint, uvučem skroz dim u pluća, ispušim čitavu tu cigaru i još jednu kasnije, u istoj predstavi. I nikad posle toga mi se nije desilo da mi je zapaliti, da mi nešto izazove u sebi, da ono što sam me pitao malo pre, kako si uspio to tako, a da se nisi vratio. Ovo, znači možda bi mogla biti priča da ja mogu popiti čašu vina uz ručak i da to bude sve, ili 2. I da kaže ne, to je to. Ali ja sam s tim jednostavno, znaš, too many things at stake now, porodica, čerka, da razumiješ, ne bi dozvolio sebi da napravim debila pred čerkom nekog, iako nisam bio agresivac ni kad sam pio, ali da napravim debila od sebe, jednostavno, pred njom bi, ne znam kako bi to podnio uopšte. Znaš, tako da ne bi se igrao s tim. Ali kažem da imam taj klik, kad kliknem nešto da je završeno,
To se dešavalo par puta iz Tsunama koje sam obožavao. Da samo kliknem i da samo kažem čao. Znaš, završene priče. Dobro, hoćemo prijeći na ovu rubrikicu. Hoćemo prijeći na rubriku, par imamo ovih dandarskih činjenica, pa se vraćamo u studio. Može? Može. Dandarske činjenice. Šta je ovo? Sarajevski Spartanci, prvaci bi u američkom fudbalu. Almir Čehać Batko, nakon jednomjesečnog pritvora pušten da se hrani sa slobode. Pogonofobija i strah od brada. 30. jula 2007. Scott Murphy je srolo aluminijsku tavu prečnika 30 cenata u rolu, prečnika 17,46 cenata za svega 30 sekundi. Dandarske činjenice. Šta je ovo su inače zanimljive činjenice u drugim emisijama. Ja ne mogu da vjerujem šta gledam uopšte. Šta ćeš, brate? Izdrži. To nema šta, uglavnom. Naš bivši, mi smo prije radili kod Batka na radiju, pa je bila ovdje vijest, izašao nam je Batko iz pritvorske jedinice, piše da je pušten da se hrani sa slobode, pa evo jedan pozdrav za njega. Evo, Batko, pozdravljamo te punim i izdrži, brate, nadamo se da se nisi previše patio u metru. Ali kad otvoriš sad ove portale, medije, realno dominiraju dandarske činjenice. Sve dandarski, one plate fudbalera, brojke, to sve je dandarski. Dobro, hajmo gara dalje, Helen Neyse. Joj, pričali smo Feđa o ratu, pričali smo o heroinu, pričali smo o svim zanimljivim stvarima koje tematiziraš u svom romanu, a red je da malo pričamo i o miru. Je li današnja situacija nešto što uopšte možemo nazvati mirom? Realno. Kad sagledamo sve što se dešava, nije baš neki mir ovdje. Nije, ali nek ne puca. Znaš, bilo je nekih situacija gdje očigledno su ljudi bili spremni pomagati jednim drugima bez obzira na nacionalnost i vjeruju. Ja ovo kad izgovaram, znaš, isto kada pričam o nekim ljudima, ono sa posebnim potrebama, znaš, pa kaj vidi kako oni mogu nešto. Znaš, stvarno, mogu jedni s drugima, zamisli, wow, kakav napredak, jebut. Civilizacijski. U Njujorku 80 nacija u haustoru živi jednom. I najnormalnije žive. A kao ovdje vidi kako ovi mogu s ovima. Katastrofa. Pa kaže Bošnjak spasio onog Srbina, jeste vidjeli to? Znači to je zamisli Klagenfurt. Ali dokle god imam osjećaj, se tako govori, znači dokle god se kaže tu je ubijeno toliko Bošnjaka ili toliko Srba ili Hrvata, a ne kaže tu su ubijeni ljudi, rane. Tu je neki psihopata došao, ne heroj, isto je psihopata u ratu i psihopata u miru. Ubica u ratu i u miru je isto, nebitno je. Heroj je s jedne strane, s druge je zločinac. Uglavnom, nema tu, znaš, ko Mika Bosnić s dekom na tank, pa heroj. Ne, ovdje je heroj kad uđe u selo nenaoružanih civila i porokaj. To je heroj. To je psihopata. U knjigama, udžbenicima, to je bolesna osoba. Znaš, a vamo imaš jednu čitavu milione ljudi i vamo plus religije koji ih kanoniziraju, koji kažu on je, znaš, to je pravi bolesno društvo, zapravo društvo koje odozdo gleda na najveći šljam, koji im je taj šljam im je gore. Razumiješ? A on ga odozdo gleda još on, znači, u većoj dubini od njega i to sve zajedno proizvodi ovu situaciju. I šta mi možemo uraditi? Eto to što radite, možete uraditi. Možemo i tako, ali najviše što mi tu možemo uraditi jest da sebe, da ne dopustimo da mi sami upadnemo u to. Ne možete vi upasti. Ja mislim da to moraš, znaš, to te mora društvo spremati, to je... To kreće od kuće. Od kuće to kreće. To je stvar lično, to je stvar kućnog odgoja. U kući se gleda televizija, prijatelju.
i ono, mediji su meni su dobrano pridonijeli takvoj situaciji i onda je to. I onda i kod djeca gledaš televiziju, sjediš, razumiješ, i buljiš u televiziju, slušaš i pere ti se mozak, Vidi ovo, ja sebe smatram kozmopolitom, meni je i Bosna i Jugoslavija mala i te granice ne poštujem. Ja odem u Srbiju da radim, dam ja pasoš, ali nemam nikakav osjećaj da je tu granica. Nikakav, apsolutno, osim te likove koje vidim, kojima dajem pasoš. Ne interesuje me ta granica. Granice su samo u glavi. Ne postoje u prirodi te granice. Pa ne postoje. Znači, mi smo izmislili to. Vuk najnormalnije prijeđi. Evo sad ću reći, sebe ću sad posrat. Htio sam se šakom u glavu opaliti koliko sam glup. Sad ovo letenje čime se bavim. A o tom ćemo važi, ali imam sa puno ljudi se srećem s kojim se ne bi sreo inače, naročito s Arapima. I hoću da kažem da sam i ja glupan imao predrasude prema ljudima, prema ženama koje su potpuno pokrivene, prema bradama, jer sam isto mislio da su to pećinski ljudi neki. Međutim, na jednom letu, ne mogu da kažem, ima tu svakakvih ljudi. Koji svugdje. Mi je došla jedna familija iz Saudijske Arabije, otac, majka, 2 ćerke i mali sin jedan. Možda ima 6-7 godina. I svi su letjeli sa mnom, ali taj dan, to je trebalo čitav dan na Sarajevskom aerodromu i sad letimo jedno po jedno. Znači, 2 ćerke su potpuno pokrivene, majka ima samo oči otvorene, stari i mali sin. To je jedan od najluđih dana koje sam koji su mi se desile tokom svog ovog letenja, gdje sam upoznao ljude iz Saudijske Arabije toliko otvorene, toliko obrazovane, toliko, razumiješ, duhovite. Mi smo se smijali čitav dan, umirali od smijeha. Mali klinac od 6 godina, 7. O avijaciji znao od mene 3 puta više. Toliko da me stid bilo s njim pričano, dok smo nisu rekao, mali, pustimo mi da ti, znaš. Sa savršenim Cockney British izgovorom engleskog jezika. Dobro, znači da imaju neki background koji je, znaš, obrazovani su, pametni, načitani su. Da li su studirali negdje vani ili to, ali su ljudi iz Arabije, saudijski, o kojima sam ja, znaš, imao stav. I došao sam kući Amri, govorim svojoj, rekao, sad bi se tako šakom opalio, punim pred ogledalom, kakav sam debil. Znaš, a smatram se otvorenim čovjekom, smatram da su svi ljudi isti, u suštini. A čovjek uči cijeli život. Da. I to je svi imamo te predrasude, ali je pravo bitno da ih prepoznaš. A ti kažeš, znaš, malo prije kad smo pričali, znaš, oni tamo imaju te predrasude. Oni tamo su puni rasizma i nacionalizma. Ja sam imao, a smatram se. Svi smo. Mi ovo sve sami sebi govorimo. Samo je bitno, znaš, što kažu, mrziš ljude koje ne poznaješ. Trebao bi ga prvo poznati. Tako. A nacionalizam se liječi čitanjem, a rasizam se liječi putovanjem. Tako da treba putovati generalno. I čitati. Ali evo sad su nam i to, pa hajmo reći, skoro pa zabrali. Ovo će biti vrlo brzo gotovo, ja imam neki fin feeling. Oko marta mislim da je završeno, da se sve vraća na stanje. Ja konto govoriš za emisiju, ja konto blizu kraja. Ali zato sad ovo ljeto kad sve prođe, to će biti šištanje, vrištanje, ludlo potpuno. Ja mislim da će Raja malo ko puštena slanca biti. Vidi ovo, koncerti bi mogli, ta recimo industrija bi mogla ubiti namrtvo. Pa to, koncerti, ludla. Koncerti, ali konačno nek malo to do 4, jer mi sad realno 30 godina od U2 nismo imali koncert kakav trebao. Moram to, znači, ja ne mogu da vjerujem, ali možda sam glup frajer, možda sam papak, ali ja ne mogu da vjerujem da svake godine izađe vijest glavna, godišnjica U2-ovog koncerta na Košavu.
I to je vijest, godišnjica se slavi koncert. Izložbe. Sjeti se izložbe. Jebavaš, brate ba. Da. Imamo sjećanje na nešto dobro. Izložbe se pravi fotografije. Izložba, jes. Sumiješ, katastrofa. Ne možemo mi od Party Breakers su... Ne, ovi su nas kad dovedu, to je senzacija. Realno. Ovi su nas vratili u kameno doba, realno, ono, tu gdje su oni došli s tim, znaš, to što su donijeli, to što oni zovu kulturom, to okretanje janjadi nasred Titove, to klanje životinja usred centra grada, znaš, to je meni ono što je najteže meni padalo. Ja to jednostavno nisam mogao da vjerujem, razumiješ, da to neko zove kulturom i da te puni tim i kao to je kultura, to je nešto. Znaš, sad, ako se to ne promijeni u četvorci, ako se, znaš, ako ljudi kulturološki, ja govorim, rekao, ja samo da nisam vidio, samo da sam imao tu sreću da ne vidim kulturu Bošnjaka, Srba i Hrvata, ja bi kulturološki bio bogatiji čovjek puno. Pa vrlo vjerovatno, da. Evo vidi, po uzoru na ovu četvorku su Dodik i Bakir odlučili da moraju konačno početi sarađivati i da budu dobri kako bi dobili izbore 2022. Upravo to je naša sljedeća rubrika. Što znači da moraju pomiriti stavove. Da. Sad su dobri pravo. Da. Pa da pogledaš, jel može? Compliment battle. Bakir Izetbegović versus Milorad Dodik. Kad malo bolje skontam, dobar si ti meni. Zasigurno najjači političar na sceni. Boriš se do kraja, ne ispaljuješ čorke, a tvoja opozicija je jača od četvorke. Kad malo bolje razmislim, ti si Baket car. Prvi u Bošnjaka, BH superstar. I uvijek mudro, ideš do svog cilja. Skroman lik, živi 6 mjeseci s 8 milja. Iako je manji tvoj BH entitet, ponašaš se kao da imaš suverenitet. Poluge su moći u tvojoj zgradi vlade, a ja kad uzmem kanton, puna šaka brade. Koalicija bez tebe ne bi bila ista. Amerika te voli, a meni crna lista. Zaposlio si 100 milja ljudi i još ćeš 100. U jednom mandatu ti uradiš to. Sa Čovićem lako, a ja skoro nikako. Osim ono kad se rukujemo da se slikamo. Svaki dan mediji, o tebi šokantno. Intervjui tvoji briljantno. Male su nam plate, morao sam iskresat. Budžet tvog kantona je veći od RS-a. I znam da za Srbe ima mjesta u tvom gradu. Kakav si gospodin, pustio si gej paradu. Srbima si digo nacionalnu svijest, a ni kod nas nisi ništa manja vijest. Ako ti šta treba, slobodno nazovi me. Burum ti je vazda i kod mene na Poljine. Držiš odbranu, a tvoja je i osa. I ništa ne može ti promaći ispred nosa. I nećemo sukobe rješavati ratom. Potpisao sam AMP, idemo u NATO. Federacija Republika Srpska. Federacija Republika Srpska. Federacija Republika Srpska. Brčko distrikt. Na tvojim je plećima veća odgovornost. Boriš se za državu, to se zove upornost. I koliko si istrajan, više me je stid. Evo priznajem javno, bio je genocid. Ti si pravi lider sa mnogo dobrih poteza. Firme u RS-u daju znatno manje poreza. I narod te voli, s tobom pleše pjeva. A ja nisam miljenik ni svoga Sarajeva. Al te zato Erdogan voli i to pravo. Mene Putin kada sretne ne kaže ni zdravo. Daješ svojim borcima sve što oni traže, a ja aferine vučem još od draže. Erdogan ne šatro voli Bosnu, a vrlo dobro zna se s kim razgovara o poslu. Vjeruj mi da stranci nemaju veze s tim, moramo se prije svega dogovorit mi. Ko je pobjedio? Vi odlučujete. Pišite u komentarima. Šta kažeš? Pomirše se. A ja odlično. Ne, bez teksta sam, stvarno ste
Prekreativni, presviđa mi se. Sve što radite, majke. Svidio budalačke. Bašte, blesavi, ali prejaki. Ne znam, ne mogu da se otmijem tom dojmu da ovo u stvarnosti generalno izgleda ovako. da je ovo suština onoga što mi živimo. Kad je ta neka politika na nivou BiH. To je to. Ništa više od ovog. Ali ne možeš ti to reći kako ćeš ti izjednačavati ovog s ovim. A mogu šta hoću realno. Mogu izjednačavati, mogu. Jer mi smo generacija neka od 91 do 94 do 95. Vama je pun svega. Mogu mest. Ajmo priča to ekonomiju, mene je Alina generacija, ta Karadžićovi oni, je moju generaciju sahranila. U šakama. Znači sahranila doslovno 74. godište i tamo iza. A mi smo moja generacija je ta koja vašu povaljuje, jer oni su bili mojih godina kad su nas sahranili. I toliko mi je, ja bih volio nekako tu nepravdu da ispravimo mi koji nismo, takvi moroni ko što su ovi. Mislim, posle onoga koji njiha i onih, razumiješ, znači što nepismeniji, što bezobrazniji, i što korumpiraniji, jel tako se kreće u vrh piramide, ideš dokazujući koliko se budžetskih para preko tebe može oprati. I to je sva kriterij. Ali je bio general, branio. 2 put ranjen, isto ga sam ja kriv što nisam jednom ranjen. Evo, ranite me 2 put pa da dajte meni sve. Ne, on su nas zaštitili, on su nas odbranili od 92. do 95. Ma joj, zato ima da nije, Blank je tu, eto ga, nek je zbog toga samo tu. Nek samo se zna da oni nisu to uradili. Nego su, kako je Bosna nastala, pljačkom jarane. Evo moje priče o bivšoj zemlji. Bila je jedna super zemlja, Jugoslavija se zvala. Onda je došla demokratija, pobjedili su nacionalisti koji su je rasparčali da bi opljačkali. Tačka. Jednostavna istina. Kratka istina. Dobro, završimo sve teško. Nemoj, molim više, nemoj. Hajmo malo pričati o filmu. Doveli smo glumca, pričamo o glumca i pilota, nismo o filmu i o letenju, a mada je to letenje, oprostit ćeš mi, Feđa, meni najinteresantnije kad si ti u pitanju, najinteresantnija stvar, ali ajde da pričamo malo i o glumi, jer ipak si o gluzi, ipak si glumac, profesionalni glumac, već dugo godina se baviš s tim, imaš jako puno pozorišnih predstava, filmova iza sebe. Jedan od tih filmova je film U zemlji krvi i meda, koji je režirala gospođica Angelina Jolie, bivša supruga od mog druga Brad Pitta, to je moj drug. Mene samo zanima, je li ti žao što su prekinuli, iskreno? Nisam se ja nikad tu nešto, svejedno mi je, nisam se čuo dugo s njima, vjerovatno od tad. U stvari ne, čuo sam se prošle godine s Angelinom kratko, ali Breda nisam baš dugo Breda baš nisam dugo čuo, nekako pokušavam sad da mu knjigu on još nije pročitao, a on je zapravo i naručio. Pa nekako pokušavam da mu je doturim, poslao sam mu na par mailova, međutim nije, vratili su mi se. Tako da, dobro, naću neki način tamo, hajde nije ni da sam se nešto zadao to pretjerano, ali bi valjalo da je pročitao. Da ga sad nazove. Ja. Ajmo sad. Dobro, on je pročitao jednu verziju, prvu, kad još to nije bila knjiga, nego bio sinopsis malo duži. Ne znam, eto. Valjda ću ga safatat negdje uskoro. Pa možda ga sretneš na... Nekom snimanju, pa je moguće. A otkud letenje? Znaš šta? Ja sam htio da budem znaš, nije šišmiš sa njim krilcima. Kako da ne? To zove proximity flying sa stijena. Nedavno sam fiksneš se sa stijene. Ja s onim odjelom i onda sam gledao. Ja sam imao da budem pilot od malih nogu. Sam htio da budem pilot, to mi je bilo. Kad si prvi put sa mamom ušao u avion. Znači, biti pilot je ok, neurohirurg, sve je to super i stvarno do zemlje naklon. Ali pilot je meni bilo, ne postoji ništa preko toga. Može biti astronaut,
da voziš šatl, ali ti si opet pilot. I za šatl se uzimaju piloti da voze šatl. Znači, pilot je nešto što ne može se prevazići nikako. Mi možemo pilot jedinu epizodu. Jer sad još kad sam još bio klinac pa kažeš pilot, on ima šapku, ima linije, ja ne znam šta je iza toga stoji. Ali sad kad sam završio pilotsku školu, znaš, nekoliko pilotskih školi i padobranski, onda kad znam još kakvo znanje stoji iza toga, onda je to tek fascinantno. Ja sad predajem nekoliko predmeta na pilotskoj školi teoretskih, ali se družim, uglavnom su mi prijatelji piloti i velikih aviona preko okeanskih i putničkih to, i ovih malih i tako. I paraglidera, da ne zaboravim, zmajeva, svih mogućih letjelica koji nisu ništa manji nego u avijaciji, se sve to drži na istom nivou. Ti ako si pilot, vrlo ćeš biti poštovan u društvu pilota, bilo šta da letiš. Jer, recimo, jedrilicu najteže voziti. Paraglider je isto jedrilica, koji pravo teško voziti. Znaš, svi ovi džiđe koji imaš ti u avionu, sve ti one olakšavaju let toliko da na kraju krajeva ti samo pricneš dugme, čak ga ti ni ne pricneš, ko pilot ga pricne na kurika tamo. Znači, brzinu, visinu i kurs. I ti dok ne dođeš od tamo, ti ne diraš ništa. Znači, sad je postalo toliko jednostavno pilotirati. Dok ovim letjelcama, sad u ovim letjelcama, žirokopterima, paragliderima, ti sve moraš upravljati non stop sam. Ti voziš žirokopter? Ja vozim paraglider, vozim motorni glider, PPG. Pa šta ti to znači? To je kao jedan dvosjed, isto ima 3 točke, nazad je motor, a gore je paraglider, malo... Paraglider, baš. Paraglider, uzmeš glider, isparaš ga i leti. Znači, PPG, imam tu dozvolu, imam običnog paraglidera, imam žirokoptersku dozvolu, imam 2 padobranske dozvole. Jednu našu imam doživotnu američku padobransku dozvolu, nas ima 40.000 na čitavoj planeti. Znači, dozvola koju ne moram više polagati nikad moje znanje više ne treba biti dovedeno u pitanje. Do tog nivoa sam u padobranstvu da ti kaže, evo ti znaš za čitav život skakat, ne treba ti ništa više. Mada je to znanje nije baš ko biciklo. Da se treba obnavljati. U ovoj sada višem nivou avijacije gdje sam sad sa žirokopterom je trebalo završiti školu pilotsku gdje imaš 9 predmeta, vrlo ozbiljnih, vrlo ozbiljno gradivo. Pretpostavljam i to na Travničkom univerzitetu. Sa vrlo debelim knjižurinama. Plus update-a na internetu i tako uvijek nove neke u avijaciji izlaze nove studije, nove pa za razliku od nas ljudi napreduju neke tamo. I to moraš, da bi bio pilot pravi u ovoj klasi, moraš sve to završiti. Sad ja sam toliko u toj teoriji bio ok da sam mogao sad biti nekim drugim studentima, novim pilotima kao predavač. Koja je najsigurnija letjelica od tih? Žirokopter je najsigurnija letjelica ikad napravljena. Zašto to? Zato što, evo istorijat kratki, napravio je Don Juan de la Cierva, jedan španski konstruktor. Drug mu je poginuo u avionu. A poginuo je tako što je avion ušao u stol. Stol je kad se prekine opstrojavanje zraka oko krila. Znači, nema tog uzgona više, a aeroprofil taj krila, gornja strana je duža nego donja. Zrak se razdvaja, s donje strane zrak ide s gornje strane zrak ide brže nego s donje, da bi se sreo opet s ove strane. I onda se s gornje strane stvara niski pritisak, polje niskog pritiska ili vakum. Skoro, ne pravi vakum, ali skoro vakum. I taj vakum zapravo kao kad djeca tapke igraju. Znači ti ga vakumom povučeš slikicu. Da. Tako je avion s gornje strane se stvara lift ili uzgon. S gornje strane je krila. Ne odozdo. Znači, avion ne leži na zraku. On je usisavan s gornje strane prema gore. I što mu daš brže, veći gas, on ide brže kroz zrak, brži je taj gornji protok zraka i avion ide gore. Kad hoćeš da silaziš, smanjiš zrak, smanjiš gas i on ide prema dole. To je poenta. Tako leti sve od rakete, sve osim balona, balon leti na nekom drugom. I kad te žena iz kuće izbaci, kad letiš iz kuće, isto letiš. Tako. Sad sam htio reći da
žirokopter. Žirokopter ne može ući u stol, ne može doći do toga da izgubi opstrojavanje zraka oko krila i da padne, jer tako se pada. Najčešće u avijaciji se gine od stola. Znači, što je veća visina, zrak je razređeniji, što manja brzina, veća je šansa da će pasti u stol. Zato avioni gore lete jako brzo, jer kad bi letili 100 km na sat sporije na tom rijetkom zraku bi već krenuli da padaju. I to je stol. Ako imaš visinu, ti možeš oboriti avion dole, dok se ne zafura, onda ga ispraviš i izvući se iz tog stola. Ali ako si blizu zemlje, ne možeš ništa uraditi da ne padneš ako uđeš u stol. Znači, kad uđeš u stol, gineš ako si blizu zemlje. Na žirokopteru, rotor koji je iznad glave se vrti konstantno na autorotaciji. On ne zna da li mi imamo motor iza. Mi motor iza koristimo samo da nas gura naprijed. Znači, motor te gura naprijed, a palicom regulišeš gore onaj nagib rotora. Znači, ovo radiš s palicom, naprijed, nazad, lijevo, desno. Tako upravljaš žirokopterom. I samo daješ gas, jači gas i manji gas. Jači gas kad hoćeš gore, manji gas kad hoćeš dole. I to je to. Ako motor zbog nekog ludog razloga otkaže, ali ne znam zbog čega bi otkazao, jer teoretski nemoguće, postoji neki promil da se može desiti, ali se taj motor svakih 100 sati rada servisira. Zamijeni se po checklisti, to ide, znači svječice se mijenjaju, ulje se mijenja. Sve što po checklisti moraš zamijeniti. I moraš ga zamijeniti, jer ti dođe inspekcija i kaže nisi promijenio, ne možeš dobiti sljedećih 100 sati leta. Tako da teoretski ne znam što bi taj motor prestao raditi, ali u tom promilu jednom da prestane raditi, ovo gore se i dalje vrti kao što se vrtilo. Ja nađem livadu od 15 kvadrata, sletim na tu livadu. Znači, treba mi ne 15 kvadrata, ali recimo jedno 30 nešto, koliki je prečnik rotora, eto da ne opalim s njim u drvo. Ali sa najniže dozvoljene visine letenja, 300 metara, ti obično vidiš nekoliko livada na koje možeš sletiti, ili ako si iznad zraka vidiš parking prazan ili korito miljacke ili bilo šta, jer meni treba za sletanje jako malo vremena, prostora. Za polijetanje zavisi od težine, visine, gustine zraka, temperature zraka, od svih tih faktora zavisi koliko meni treba, kolika mi dužina piste treba. Ali za sletanje je to nekih 30-40 kvadrata čistog prostora. S kojom strašću pričaš o tom letenju? Da ti je to to je toliko zanimljivo. Znači, imaš ti 9 predmeta, to je recimo ekvivalent da završiš par godina recimo mašinstva. I sve je vrlo zanimljivo i nenormalno lako se pamti, jer je prezanimljivo. Ali je toliko opširno. Obimno, da moraš sjesti učiti. Nema da nekog na janjetinu odvedeš pa da prođeš, nego moraš sjesti naučiti, jer te stvari stvarno život spašavaju gore. Sve. I evo, molim te. Ja sam Feđu, to je isto nekad bilo tamo mart, april, ja sam se njemu javio, jer sam fakat htio da letim i neki je popust bio, Fun Fly se zove, to je firma. Nije, znaš šta, evo, mi imamo mogućnost da letimo sa podijeljenim troškovima. Ti platiš pola, ja platim pola. Na kraju sve te godine, kad dođe meni da platim i servise i hangare i ovo i ono, jer avijacija je skupa, to je nevjerovatno. Vjerujem ti 100%. Opet budem, ispod toga pola što sam mislio s tobom da se utalimo ja i ti pola. Ali do te polovine ću doći, pa ćemo biti stvarno, ti ćeš platiti pola, ja ću platiti pola. Do sad još uvijek idem prema tom cilju, jer cilj ovdje čitav i tako je zamišljeno da to ne košta toliko koliko bi me koštalo da sam sam. Ja ne mislim uopće da je to skupo, meni je Raja koja je bila, koja je letila s tobom, su mi rekli da je to, i pritom gledao sam snimke, ti imaš opciju da to snimaš GoPro kamerom, čak sam gledao intervju na Kliksu, intervju na N1 s ljudima s kojim si letio, s novinarima koji su, i to tako izgleda vrhunski. Doćete mi svi da vas provozim. I ja fakat volio da letim, i moj stari isto htio da leti, ali nešto se iskomplikovalo i na kraju doći. Sad je
Mazija, ali evo ima opet sutra imam isto letenje. Dan, reci onda našim gledaocima i slušaocima, gledalcama, slušalcama, gdje mogu, kako mogu kupiti knjigu i kako mogu se javda lete s tobom. Pa to sve ide preko Fejsa, knjigu mogu u Bajbook, Majbook, Sarajevo Publishing, knjiga.ba, Connectum. Tamo mogu kupiti obje ove varijante, bosansku i englesku. Ima na lulu.com e-book, znači za onaj Kindle. I ima isto sad sljedeći mjesec će krenuti i paperback za američko tržište i za svo tržište na svijetu, ali lakše ga je ovdje naručiti iz Bajbuka ili negdje gdje rade dostavu, nego ga naručivati iz Amerike jer treba malo duže iskupljati. Znači ne donosiš više na žirokopteru? Ne donosim više. To je meni samo. A kako mogu se javda lete? A da lete isto Funfly na Facebooku Funfly. Znači Funfly, evo Toski još nam upisa tamo na laptopu. Gdje ćemo napisati? Funfly, kupite Feđinu knjigu Blank, vrhunska je, nevjerovatno interesantna, o svemu čovjek priča, potpuno ogolio svu svoju dušu, privatnost, prošlost, sve što se dešavalo i ja sam je pročitao u dahu, vjerujem i moje vrli kolege i prijatelji i vi isto tako. Hoće li biti ova audio knjiga? Jesi o tom razmišljati? Ne, završena je. Da, to sam uradio za Savez slijepih. Tamo sam, i sad su me zvali iz Zagreba da njima dam isto snimak, imaju oni tamo audiobooks da prodaju dalje, pa sam snimao u nekom dogovoru, vjerovatno će brzo i to biti. Ko je čitao? Ja sam je pročitao. Beton. To su me zvali, super mi ideja bila. Hvala ti što si nam bio gost i mi ćemo ići sada na još jednu rubriku remiksa. Toske nam je spremio jedan remix, pa da se razbataljujemo. Hvala ti još jednom. Hvala vama, genijalni ste, važi. Ljubite, brat. Bratma. Bilo je to. Hajmo Toski. To, moci. Kažem da smo pobijedili 42 opštine u 3 opštine u federaciji i da imamo najveći broj pobjednika u Bosni i Hercegovini. Plašite li se da ovo može biti početak kraja? Dakle, pobijedili smo 42 opštine u 3 opštine u federaciji, imamo 45 opština gdje smo pobijedili i ostajemo najveća politička partija. Izgubili ste gradonačelničko mjesto u Banja Luci, izgubili ste Modriću, Derventu, Brod, izgubili ste... Pobijedili smo 42 opštine u Republici Srpskoj. Bijeljinu, nakon toliko godina vladavine gospodina Ničinića. Od 6 gradova smo dobili načelnike, pobijedili u Bijeljini i Banja Luci na nivou partijskih lista. Imamo ukupno 45 opština i gradova. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. 42 opštine u 3 opštine u federaciji, da imamo najveći broj pobjednika u Bosni i Hercegovini. Izgubili ste gradonačelničko mjesto u Banja Luci. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. Izgubili ste gradonačelničko mjesto u Banja Luci. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. 3 opštine u federaciji. Izgubili ste gradonačelničko mjesto u Banja Luci. 42 opštine u 3 opštine u federaciji. Eto nas, došli smo do samog predkraja. Do samih predkraja, što te kare, do finiša, kad se sve što te kare, svrši. Eto, hvala vam što ste bili uz nas sve ovo vrijeme. Neka. Gagara. Sa nama bio Fino Šaran, Feđa Štukan, gost. Letu Štukan. Ostane čovjek ulozi. Tu smo. Tu smo. Evo ja i Daronija sa nama. On je tu, vidi Zigi ode tamo propaljivati. Zigi. Nemoj griz kablove, hodi vam. Opa, kako sprelo s Prst grizi, nemoj kablove grizi. Beton. Izvježban. Ovo možete kupiti Zigi Rizle u našem šopu. Ima na AliExpressu, naručiš Pekinezera, dođe ti Zigi. Hamza i AliExpress. A što ti je dobra ta duksa, ajde. Jel dobro? Hajde malo izreklamiraj ovo, Raj. Ja da malo izreklamiram. Ajde, reklamiramo mjesec dana, Nema... Mi nosimo ovo prije nego što izađe u prodaj. Nije mu uopšte to pravo. I sad reklamiraj 2 mjeseca se potuca po društvenim mrežama, po televizijama, spavaš u njoj kaj sad izreklamiraj, jebut. Imamo novi merch, ne znam, sigurno niste upratili nigdje, iako bude se u njemu. Možete ga naravno vidjeti na našem
web shopu, možete ga vidjeti na nama, po nama. Pod nama. Sve vam je jasno kad otvorite web shop, i cijene i ostalo, tako isključivo možete i naručivati, da nas ne tražite po ulici, po studiju, nemam pojma. A cijene smo prilagodili tržištu Luksemburga. Kanade, Luksemburga, jest tako. Malo su, dakle, skuplje, majice. Nisu skuplje, šta su skuplje, za 5 maraka. Hvala vam još jednom što ste bili sa nama u ovoj prvoj epizodi 7. sezone. Sa vama su bili Toši Domaćin, Stihomir Klepić, Feđa Štukan, Ajdaroni, Zigi. Vidimo se opet sljedeće nedelje kada i ovlaživač zrak dolazi. Spomenuli smo ga na početku. Bernie Ecclestone, vlasnik Formule 1, a sa njim će biti i Abdullah, vlasnik Formule 4. Šta si izvuko? Izvuko, bravo, brate. Ja strašan. Ja ebiga. Ja sam nemoj da te rastrgam izvuko, baš ekstra za kraj, toski. I šta još? Subscribe-ajte se na YouTube kanal Helen Neise, zapratite nas na Instagramu, lajkajte nas na Facebooku i nemojte nas pratiti na Twitteru, zato što nemamo Twitter. Twitter je lako iskreno. To je za Puhala, Bursača, Trumpa, Tampa, Ivano Marić, Eldina Karića, Stihomira Klepić, on ima Twitter profil kojim upravlja njegov tetak. Sa žirokoptera. Raja, to bilo sve. Kemica je legenda, imamo i novu Kemicu. Sve, pa nismo ni 2 sata. Ajde, pa dosta. Vidimo se. Kemica je legenda. Peace out! Kemica je legenda, Kemica je legenda. Imaš li feninga, jok eos treninga, viđaš onog demiga, pozdravi Erđeniga na garažama, sada je po plažama, čuj to jaštaba, socijalni angažman, ejs, pa nije rejs. Ima u face, nije njegov Helen Neise. Imaš li feninga, jok eos treninga, viđaš onog demiga, ma pozdravi mi ga. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva. Hoš ti, hoću moš ti, ja Saši, tu sam stara porodica Šaši, iznad Hakije Turajlića, viđaš li mi Amidžića, Dajđića, viđam Radiko menadžer u 3 kafića, ejs, pa nije rejs. Ima li face, nije njegov Helen Neise. Imaš li feninga, joke os treninga, viđaš onog demiga, ma koga bolan šta. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva. Kemica je legenda, Kemica je legenda cijelog Sarajeva.